Irindire hata ya Rose TV kandi inkaitwe kero kino tutungire omugisa gwo kubaho na Bishop wa Rwenzori Diocese ogu niwe Right Reverend Reuben Kisemba Moti nturora baine entegeka za kutungaho meeting rundi embazo salizimu na zimu na abebembezi abakaba abesimbire na barabire mbona kurora ngubagaraho obusinge ezo nizo zibakweta peace talks omu halimu na reconciliation twenda tubazeho na Bishop atugambire eno tegeka hubo nkaba interreligious council ekaijeta kandi kintuki ekirugireyo kurora ngubarugayo hatigamba leka tugireho okubaza kuno nabebembezi bantu witutangira cyemano waitu bakuri ya Moti atenye kumpomisa kubazaho na abahuriza baitu Caroline Intelligence Council of Uganda to region twaronkikire kutunga kasumi kweta abantu abalebesimbire bona abagwire na barabiremo tubateke mukisika kimu tolenge kubekambisa korana baganyarangana nabahangana space korana bakora kuba tendency ole barakugwa kandi ikanalimira mugenzi ukana na mlimira no kwa amlemesi ne sense rugono next time angara isime kwa murabeho so ndugonze hati utukomera abantu bano tugaruke nyuma yaba arabereho tubasagike batuhereza kurungi nukukoma imyaka kujye kurunga ukagaruka tso kunga tukesimba so bakabonza kuteka mu moyo gutakompetinga n'abanyakurabiraho abanyakugwire kulemesa abanyakurabiraho nabege ntegaza ngo twahita musika kimu beza barabeho nabagwire bonza kabadeka hamu baganyirengane basobe babazangana bitasemire basemeze reconciled nuko twika twino busingi abako twabakozesa kubi bajya kutatohereza kurungi but when we reconcile with them obunda plan is bana baguye basoba bene bintu bingi baratekanza ko bikabitale bimu kakuba ideas zino basharinga nabali abarabireho we could have a good country so but channel ituna kasumukano kutunga fund and sponsoringa meeting yenu ito turo kubaza kubaza nangwa so koleza busa betu wangu twateka abantu mukisika kimu tutaga venue kugihayaringa tutaga refreshments nebyo kunene byo kunywa na stationary naki ku bintu biba nebyo records nkabenu nebyo taxa cents na wiki tunangu if we get some good sponsor tukatekaza KC una sponsor bwa cents ezo still looking at Reserve Forum for Peace and Justice if they can get also sponsor we shall be happy or any other person in the organization sponsoring such a meeting we are willing to work with them kurango twakaliza kwatoro tubateke mukisika kimu tubaze vomit ya toro tubazeho what tubana kutugana kutkora bahike Kampala mbe kugera kutkera even district councils and municipalities so ontstegeza ngo tukaza mukisika kimu we can have a peaceful time tubalemesa bateza kurungi waitu Bishop ntwendo tsoboriho challenge ke ebizibuke mwabayine mbwire bwa Karuru mwandi yenzereri stemba bya dressing and kubtasobara kwamba ole bizibu byabero mbwire bakuru kukherangana kujumangana kubaza imito tasemire ku nitegeza ngo nicyo tugamba constitution kiso kutwongera kugura kutabya tantara arubaje rundi kuno koma kwire atuli tolikizo koma kurkwije bugara abantu ba tantara ko sente mukoma ko kama sente nyinga bongurira abantu ikintu kirungi moyo gule ngo tutunge sportsman spirit kama ngo bukondogera mu Karuru no saragera mu kuzana kapira baje kusinga ndo kusingwa so ndugonza kutekanza abebembezi na the society and the masses kama ngo obururu bwona bamukugwa no kweka so kidiyana mukuru Karuru kimano jaguro no kweka abagwire bajaguze empano businga abagwire bahumule barakora kasumya kandi so nitweta kutekanza abantu beitu abali besimera the supporters kama ngo Karute do and I think so we can also kugwa barabahikire wechange mpora barabogwire ugwa no businge nukuzigiye hanganya kutekena low levels webale muno Bishop ekikaguzo cyange cyo kumalira there have been issues zabantu gamba bebembezi tabakwataniza habwatoro do you think en meeting imora havinga mkabaza nabo kukwatanizo okutakwatanizo gukora kwa mu bebembezi nuko tukunihera ngo twayitunga such a meeting na bebezi baitu tusiga ngo twabatera bijya kwa bakwata kugica ngo abujumba ga united we stand and divided we fall ageteno gataki gati gufa ko batakwataniza kabembezi so kutasakira region yetu we kan tubasimba ko tukamanyisiba ngo bakakara ba MP ba region yenu ba kama honorable Adolf Mesige Clark Prime wa coordinatinga kuba in experience can be to win so tusiga amageza kujya kwa nabaha ngajya kwakonya bakwatanize baga collective voice babaza region yabo batakwatanize ngo kubundi nyubo kibayire no santo atusakira akoko wajunga gama ngo imyasi when the elephants are fighting the grass suffer uko kakuba bemeza banangana ito tuluzinga service citizens na region so tusiga ngo tegara mu kwatoro
kutekanza kurungi nuko tubakonyera kubakwataniza kubasakira region yitu kurungi. Webale muno omuntu wa roho na chabaza na Tayari Restaurant n'ora Tayari Rest TV kandi Bishop nko yakusobora yagamba baine ntegeka yo kutekaniza orukurato na mbere barayita abebembeza abakaba besimbire tabarabamu nabayisimbire barabamu kusobora kurora ngo babagaruza hamu baganyarangana nukwe basobole kubantu bakora toro rundi toro bagikore birungi esobole kuba negenda maiso habwa Tayari Rest ninyowe Justin Nyakaisiki mu rubuga orwa Footpoto.